Pesa unaenda unachukua pesa, unafanyia biashara yako, unapata faida, unarudisha. Sio? Unarudisha kwa sababu tuna mwingine pia ambaye atakuja na atumie hiyo pesa kufanya naye pia afanye biashara yake. Hakuna mahali unaweza kwenda kwa bank na useme nipe pesa ya bank ati niende nifanyie tu mambo yangu na shuruti nyingine. Hawa wa MSEA, Small Micro and Small Enterprises Authority, hao ndio wanapanga mambo mashinani vile nyinyi mnaweza kufanya biashara. Mambo ya manufacturing, wale wazee wale vijana wetu wa jua kali, hao ndio sasa watasaidia wewe. Wako kila kaunti